گهدارین هیجا. ام نهاج پارێزنامەیە رێبەرێگەلی کورد عەبدوڵڵا ئۆجەلان یا بناوێ مانیفەستۆیا جواکە دەموکراتیک بەشێکی دووەشینن. ام تەفدە گهداری بکن. د جواکن شارستانیه ده خصلتک خوبسازی کریه هیا کو دویم رو بالی بکشینه سر. ام جوی راستیه را دکارم ببیجن روشا جواک یالگوری ده سلاداریه. مینا کو جن چاوال سر ریو رسما پیرکبونه جنوب ورا آفراندن ده سلاتی جی به همان شوی حتی جواک جه پیرکبونه را آماده نکه جهبون خو پشتراسینه. کنگی به تواهی چاندا جن دایی که جالی زلام بهیز و ین د خدمت اویده به تکوشینن برفره و دمدرش هات تکبرن و جواکا جنسیت پاره سرور بو پیرکتی وکا کولتیا هری کبن بسازی بو. او چالاکیا سروریه بلکه جی شارستانی هینه به تمامی پیش نکت بو دناوا جواکه ده جه خودید. او تکوشینه که او چند دجوار و زیده یه تاوی انجام خواه جبیرا مروان چویه. نای بیرا جنه کچه کنگی اولکو چاواندا کریه. استوخاریا جنه وک روشک نورمال و خوازایی جنه حسبینه جبر وی که تک کولتی بقاسی کولتیا جنه جدل نهاتی قبول کرن و روا کرن دو انجامن وی پیکاتنه ین مالویران و خراکر لسر جواک چیبونه یا یکمین جواک لکولتی وکریه به تواهی کولتی لسر هیم پیرکرنه هاتن مشاندن پیرکتی نه تنه وک تیزانین اوبژه که جنسیت پارێزه تایبەتمەندیە کە بیولوژیک به بیرا مرۆڤ ناخینە. بیرەکتی د جوهر خود خصلتەکە جواکیە. کۆلەتی ستوخوارکردن داقورتاندنە حەقارەتێ گری هیمبوونا دەرەوان بێ ئیددابوون خوا پێشکەشکردن و هەروەکیدن به تەواهی تەفگەر و هەلوەستên bi vî awayî yên ئەخلاقی ئازادiyê red dikin ji pîşeyê pîrektiyê têne hesibandin. Ji vî alî ve zemîneke civak lê biçûk tê xistine. Zemînê bingehînê kۆletiyê ye. به اخلاقی به تواهی کولتی او ین هری کون لسر وی زمینه بسازی بویه کار دکن. ها جواکا شهرستانیه به نشاندانا وی زمینی یا تواهی کاتگورین جواک تکل داره. جبو سیستم بمشه حوجه دبینون که جواک به تواهی بکن پیرک. دستلاتی به مرتیه ره همتا و هم جوهره. ناخواه وقتی پیرک کرنا جواک فرزه. جبر که دستلاتی پرنسیب آزادی و کویه ناسناکه. بره واجی نکاره هبه. وکویا دستلاتی او جواکا جنسیت پارێز جوهریه. یونانی خودی یک جقوناغن مزن این شارستانیتین حسباندن. لجم یونانیان با آوائه کی فرمی جوانین کر وکا کرن قونک و قونده جمیره کی به تجربه را دهاتم پیشکش کرن. مدهمه که دریج سدما ویه که جهو در نخست بو. فیلوزوفه کی مینا سوکراتس جی دوی واری دوهاد بیشه. یا گرینگ اوه که قرق تمی وره بکارانین و جالی افندی و خواه وره تربیه کرن. دورد منطق و آرمانج تمی بکارانین قرقان نینه زیدتر دخوازن وان بخزلتین پیرکتی آماده بکن. امهین با آوه کی زلال و وره فهم کرن بیجن. شهرستانیا یونان جواکه که بویه پیرک دخوازه. حتی که جوانین بشرف و به اصل هبن او جواکه چنه به. جبو او جواک چه ببه دوی تفگرین مینا جنان جدل داور وینم هناوین خواه و قبول بکن. ده تواهی جواکن شهرستانیان ده میل به همان رنگی هنه. کرکتی، آنگو، قونده و قونک دوی جواک ده گلکی زیده و بلاوه. کتیه روشک ولی که هر افندی کرککی خواه و او یک وکر و رسمکی رونشتیه. گرتنا قرآن آبرده سمیرین خودی ازمون جره درکتینه که جنسی و نخوشیه که ویده تر گرینگه که مروه وکه دیارده که جواکیه جواکا دستلاتدار و جواکا چینی بناو بکه. ده جواکا شارزاده دستلاتی و سکسوالیته نخوشین جواکینه. همجی نخوشین مینا کانسیره. به هفدو نکارن هبن و هفدو زده دکن. مینا شانه این کانسیری ین زده دبن. جخواه امه تکلیه دنابرا کانسیرا فردی و کانسیرا جواکی ده ده مدرنیته کابیتالیست ده به برفرهی شیرو وبکن. از جور دخوازم بینور. د جواکن شارزاده زمین دستلاتی به هزارین سالان هور و کور و میسالا پیرکرنی هاتی آماده کرن. حکم ریورسما شارستانی اوکو جن زویه میره. ریورسمین به همان رنگی دناوا جواک دجی خودی حکمن. میر دوی وکه جنه خو پیشکشی دستلاتداریه بکه. یه سری راکه اسیان بکه لبر خو پیشکش کرنی رابه و حول بدن بشر وی آماده بکن و بینن و آسته.
اگر مروف پیواژویا دستلاتداری وکه چالاکیه که جنشکه و یا کسه کی زمره که چین یان جینتوه کی ببینه ev yekê mebxapîne. Belkî hikûmet ji nişkê ve bêne damezrandin, lê desthilatdarî û sîstemên siyasî di civakên şarezade berî her tiştî ji aliyê bi sedan împaratoriyên hov, kilîk û her cure hêzên serwer weke çandeke serwertiyê, rêwresm yan jî zevî hatine amadekirin. Çawa ku pîrek mîna çarenûsa wê ber li benda mêrê xwe dimîne û vê bendemayînê qebûl dike, civak ji wisa hewceyî desthilatdariyê hatine kirin, an weke zeviyekî li benda xwediyê xwe ye ji bo bê û bajo yan jî ew wisa hînkirine. Desthilatdarî di civakê de weke çandeke serweriyê heye. Di vê çarçovê de gotinan Bakunîn gotî gelekî manedar e ku wiha dibêje. Demokratê herî ji xwe razî jî 24 saetan bibe desthilatdar wê xirab be. Min demeke dirêj nikarîbû rave bikira, lê min hewl dida rave bikim ka ev xirabûn çima dibe. Di dawiya dawî de ya ez gîştimê ew e ku zemînê desthilatdariyê vê xirabûnê çêdike. Kursiya desthilatdariyê ya bi hezarên salan e bi şer û mîtingeriyên bêsînor, bi îstîsmar û derya xwînê çêbûye, bêguman wê yê li ser rûnê di nava 24 saetan de xirab bike. Tenê bi şertekê xira nake. Eger ê li ser rûnê mîna îbadet bike xwe biparêze. Desthilatdariya di nava mîtingerî şer fen û fûtên bêsînor de hatiye avakirin, weke rêwresm, çand û sîstem gelekî bihêze û hema bêjin ji sedî sed mirovan xira dike. Ji bo vê yekê mînaka herî balkêş serhatiya sosyalîzma pêk hatiye. Ji dilsoziya barmancan û niyeta baş a damezînerên sîstemê guman nayekirin. Baş e wê wextê damezînerên sosyalîzma pêk hatî ku gelekî li dijî kapitalizmê şer kirin, çawa bû ku bi dilê xwe teslîmî wê bûn. Li gorî min şêweyê wan ê hatina desthilatdariyê û bikaranîna wê sedema bingehîn a vê trajediya dîrokî ye. Damezînerên sosyalîzmê li ser çanda civaka şareza bûn desthilatdar. Ango tevî ku îdia dikirin gelekî li dijî mîrateya metînger a bixwîn a civaka hînî rêwresma desthilatiya dewletê bûye radwestin, bihêlin ku xwe ji vê çandê dûr bigirin û li ser xirbeyên wê xwe avanekin, bereva cî xwe bi çar lepan pêgirtin. Nexwestin fêm bikin ku desthilatdarî fahîşeyeke welê ye, tu xwediyê wê ye nikare bi ji rê derxîne tune ye. Di vê mijarê de hin rexneyên hatin kirin jî weke oportunîzmê hatin nirxandin. Ji ber ku Sovyet bilez ber bi desthilatdariya dewletê ve diçû, Kropotkin Lenin rexne kirbû. Wallerstein dibêje, Sovyet bi bandora hevpar a sîstema kapitalîst a dinyayê ve ji hev deket û hêza wê tunebû ku vê bandorê bişkîne. Bêguman bi vê tespîtê nêzî rastiye ye, lê ji destnîşankirina cewherê meseleyê gelekî dûr e. Dîsa Michel Foucault jî wexta dibêje, ji ber ku sîstemê teknîka desthilatî û zanînê bikar anî bi ser sîstemê ve bû, bêguman nêzî rastiye ye. Şîroveyên bi heman rengî ji komuna Parîsê heta bi bêhejmar tevgerên rizgariya neteweyî, ji hewldanên sosyal demokrat heta bi komünîst, mirov dikare ji bo hemûyan qebûl bike. Her zevî û erd li gorî xwe nebatan digihîne. Li nav zeviyê hezar salan ê zanîn û desthilatiyê bi giştî nebatên azadiyê û bi taybetî jî nebatên sosyalîzmê nagîjin. Ji bo vê jî divê teorîsyen û çalagerên sosyalîzm û azadiyê berî her tiştî zeviyên xwe amade bikin, li nav zeviyê desthilatiyê divê timîna xweşiyên vedigirin û şewbê teşxîs û derman bikin, ya hînê girîngtir jî divê xwe ji her cure sazîbûn û kesayetên weke şitlên desthilatiyê hêşîn dibin dûr bigirin, şitlên xwe yên bi her şêwe dewlemendiya demokrasiyê deynin û bigihînin. Naxwe mîna di tevahiya dîrokên şaristaniyan de hatiye dîtin wê bibêjin, min azadî çand, lê paşê wê bibînin ku ya çandine tu cudahiya wê jiya sîstemên desthilatiyê yên berê nîne û wê nikaribin xwe ji hezarî caran dubarekirina van mînakan rizgar bikin. Li vêr min xwest têkiliya mijarê bi sosyolojiya pêkhatinê re destnîşan bikim. Naxwe ez ê bi awayekî berfireh di sosyolojiya azadiyê mijarê şîrove bikim. Li vir weke gavavêtineke nava mijarê min hewciya dîtinekî behsa meseleyê bikim. Gelekî girîng e ku mirov di civakên şaristaniyan de bandora rola saziyên weke zanist, felsefe, huner û exlaqê nîşan bide. İddia ew e ku di navbera şaristaniyê û pêşketina dîn, zanist, felsefe, huner û exlaq de têkiliyeke nêz heye. Hukmekî li şîroveyê vekirî jî di vê qadê de heye.
از یقین دکم که قادم بحث وان تینه کرن مباوایی که برچاو نشان دابو که ددما دولت راحب آسومر ده به چه آرمانجه و چاوا با آوائی که محتشم هاتنا واکرن. دیسا من نشان دابو که قادم بحث وان تینه کرن جارا پیشی لتجانه دیجه فراته به چند نوروتیک روشن بونه و روح بوانکتیه. دهیمه تیگینا قدسیت ده قوت و زاد مروف خواه خودی دکه هیه. جبر که مروف به دبارا خواه دکه قوت و زاد گله کی بنرخ و بحانه. مروف وقتا گشتنه گله قوت و زادی او یک وکه قنجیه که خدای کوی و ناسنامه خواه جواکی و کف گرتنه دیتنه و شلو راشی مال آواهی اوی کرنه. در روژامه ایرو دجی حوت دایم که جیانه ام به تمامی تی ناگهن به سحربازی و آوزونکری معنی دار بکن. دما او تیکرن تیگینا هری زده سری لیته داین وکه شوازکیه ریزک و پیوانک آفرینر خدایتیه. دوی مروف خدایتیه و الله تبلی هفنکه. الله دروشا چانده سمیتیک دهاتیه آواکرن خودی معنی که تایبت و جهیه. ده تواهی جواک مروف ده پرنسیبا پیکانینه به خدایتیه تی ایفاده کرن. جلورا تیگینه که ولیه کل شیروه گلکی وکریه و وی خصلتا خوهینه جید پارزه. جهبونه که مینا مروف قابلیت ویا تیگیشتنه بسینوره ایدا بکه که دکاره تواهی گردون شیروه بکه او یکته و معنی که ام مروف زیده مزندکن. مروف آگاهی و کپاسیته زانین وی گلکی بسینوره چه تشتی لی سر وقت نابه لتیگینا خدایتی باردکه و به وی معنی او یک متافیزیکه که باشه. از یقین دکم که او جینه تشتکی مروف جه فکارم بکه. برواجیه وی مروف وکه خدای بتنی وره قبول کرن و از یقین دکم او چند خواه مزندیتن و نبه معنی گردونه. راحبین سومران دما خدا چه دکرن جمتافیزیکه که پیشکتی ویده تر جبو جواکن آوا دکرن وکه ریا راوکرنه که حسان و باندور اخلاقی نخاندن. بلکه جی راحبان جارا پیشی معنی گنه و خیره لتیگینا خدا بار کرن و او یک ده چیکرنا حصا گهدانه یعنی طاعت کرنه ده بکارانین. خوده هیدی دکن دولت. رفورم جی دوی نقطه ده لسر طاعت و گلک زناران وقتا شواز رونشتنا ریوبرین دولت آنگو ریوبرین جواک هاتن چیکرن دوان ده به طایبتی هزاوانا گوی هات دست نشان کرن. وقتا قرار لسر ناو خدای خواه چو شر هر بخواستایی برجواندی خواه یه شر ده به ماسکه کرن. ده تواهی نویس نقش و خطان ده ریوبر وکه کره هری باشه خودت نشاندان. دجمن ویجی شیطان کدوه بلاخو ببینن. ایدی هدی کومک خدایم بگوده ده. اف اشکره پیکاتنا ریوبریا نو نشانده ده. بقاسی که ده جواکا سومران ده خدا و ریوبر همتای هف هاتن نشاندان ده تی جواکا کردن ده اف یکوسان هاتیه نشاندان. ایدی پرسا کی ماسکه که پرگرینگینه. بقاسی که خدا دکن دولت ده شخص چینا ریوبر ده وکه آفرینر مزن ریوبر و هزا چاودر دبه خودی معنی. ریوبرتی چندین دبه خودی خصلت خدای ویجی جکم نامینه. جواک چه قاضی بفاضیلت و فراست وره ریوبرن بن اوتای ریوبر بخدایتیه چی او قاسی پشتراست به. جبو بشکی جواک یتی ریوبرن هر دو چه زحمت دبه که ریوبر و خودش هفدرخینه. متافیزیکا خراب بوان بویران را تکل داره. خدایتیه هاتیه چکرین ایدی بر به متافیزیکا که خراب وده چه. جوی قوناغی او پیوه به تواهی جواکن شارزا جبو رواکرنا ریوبرین خواه و به هزا بسحر آخدا و دین بحسن و تمیب کار بینن. هرچه قاس خداوندا بره یا پیروز یا دزه و پیک دینه دو قنجکین حسو فکرین بندستان و ینتین ریوبرنده جیه بگره و بمینه جی دین و خدای دبه دولت برای عبدن خوشویست این ریوبر و اشکر رولک ایفاده بکه. دناو هجمار خدایان و شیوین جواکان ده تکیلیه که بالکشه پر خدایی تگشتنا سردم و کویا دناوا قبیله انده ifade دکه کیمبونا هجمارا وان اولگوری مزنبونی رزگونا وان به پروتکل ریوبران شنیز و علاقه داره هر دچه بر به خدای سرکه و گاهتنه آوتن او یکشی دده نشان کشنا و ریوبران یکی درکوه دناوا تگشتنا خدای خویاناکه وینه ایوی نای چکرن و درکتنا دولت جدست شخصان و بسازیبونا ویده تکیلیه که گلکی معنادار و تایم بالکش هنه که دوی شهف بین درخستن و انالیز کرن. دوی چارچوه ده خباته که تئولوژی گلکی بقیمته که دکار ریامه روحی بکه. لجم هزین ریوبر هر دچه جه خودی کم دوه
و به ویر ماسکه جی جرویه وان دبن. لعالیه دن زلال دبه که دولت چه معنیه و برجواندین که افادت که دین ایدی هزا خوی روا کرنه ونداد که وکه بری بهزینه. لهمبری وان پیشکتنان جواکا شارزا بقاسی زوردستی هزا روا کرنه یا دین جی بکارانیه. تایبتی کرن و دعوت کرنا دین به جواکا شارزا و به تایبتی پیشکتنا ریوبریا ویره به هفره دمشن. او روش ده دینان ده پیدابونا مذهبان و شرانشی راوید که. شارستانیان شر دکن مذهب و دینین شر دکن بخوانه. بری پیشی شر لسر ناوی دین و مذهبان تیکرن داکو به تواهی جواکه جی بشتار بکن. شرین مزن و دریج این شارستانیان تمی دبن کراس شرین دینین مزن ده هاتن مشاندن. جخوه بقاسی که حوجنا کمروف سری بگره دیاره که شرین لسر ناوی اسلامیتی، خریسیانتی و موسویتی جبو بونا هزا سرکه یا شارستانی روشلاتا ناوراس هاتنه کرن. کنگی وکه ایدولوژیین فرمیین دولت هاتن ایلان کرنشی روشوانا اشکره برچافتر بو. چاوکو گلک جاران هاتیه دیتن تشتکی دگیهیش آسته هری شور ده چارچوه وی رزیکه ده گرینگی اوانجی پشتی وی قناغی سربرجر چویه. مذهبتیا مخالف آنجی دجبر لدروی جواکا شارزا هر تموکه هلوستکا آلا سرهلدر جواکا مارجینال لبابویه. هنکی بجی ناکوکیا چینی نشانده. بل بر جامعه ایروه داواکنا دولتان تویا کاپیتالیست بونه مذهب و ورگریان شکلکی ملت پارێزیه. سفرین شر این خوین رجوه جاری جی بوی کراسیل خواه کرن و ماسکه این پی روی خواه گرتن مشاندن. ده دیروکا شهرستانیه ده جه فلسفه لگوری دین هرچند بسینور بجی گرینگه. پیشکتنا زانستا معندانی او که ماسیا دین دوار راوه کرنه ده حوجداریا به فلسفه درخصیه هوله. زانیاریا دیروکاوی بقاسی دین کون مروف دکار دسپیکا فلسفه به حسبینه. زانیار مروف ده فکره تمثیل دکه اوش تئولوژی جدا خودی چافکانیه که معنیه. مروف بقاسی گوه بدن بردف کن خوده سریل فکرین ویدن. زانیار به دولت و شهرستانی رزیدل هفنینن. بهتر گریدای جواکا دروی جواکا فرمینه. ده پیشکتنا اخلاق و زانست ده رول آوان دیار کره. هرچند چافکانی نفسکی ده خویا نکجی ده جواکا نئولوتیک ده جنین دای خداوند و بشه هیرارشیه ده جنره نبوی نیزی زانیاریه. ام شوپن و یکی ده جواکا سومران ده بخورتی دبینن. ده درکتنا پیغمبران ده گلک زانیار هنه. ریو رسما زانیاری و فلسفه یا روشلاتا ناوراس حوجداری خو بلیکولینی هیه. بریا چند یونان جه فلسفه نه یا گفتگویه. شانس فیلوزوفین یونان اوه و تاوی مکان جغرافیک شانس قوناغا بلند آشارستانیه به هفرجیان. چاوکو رحبین سومران آواکرنا دین و خوده تاوی آواکرنا دولت و جواک به هفر مشاندن فیلوزوفین یونان جی دو قوناغا جورتر ده جواک شارزا به نیو دین و نیو فلسفه دزک هفده آواکرن و مشاندن. همان کار هاتیه کرن بکار آنینا هنر تیگینان. یا پیشی با آواکرنا دین رادبن یا دنجی به تیگینین فلسفی به همان رول رادبن. دست پید که خدایم به ماسکه و جه خواه جو خدایم به ماسکه و قرال تاثیر را بهیلن. دوه یکی ده تکلیه دنالبرا فلسفه و پیشوچونا فکرام رو دهیه. ده جواکا یونان و رومای ده فکر فلسفی رولک بسینور لیست و ده جواکا کابیتالیست اوروپای ده شوره شکم ازن چکه. آروزیه که مینا دناوا دینان ده املور دناوا پیشکتنا فلسفی ده جید بینن. دوه آروزیه ده دو قوناغانو یا شهرستانیه ده پارا برجواندین چینی و نتوایی ین جالی سیستم و درکتن پیش گلکی هبو. کنگی بشر دینان ناکوکی چارسر نبون زیدتر کار کسر ملی فلسفه. شرین دنابر سالین 1618 و 1649 ده شرین داویین دینانن. 3 سال حودان جی 3 سال شورش فلسفیه. فلسفه ده جواکا یونان و رومای ده رولکه به برپرسیاری لیست ده جواکا شهرستانی نوده شیوه سرکه یا ایدولوژیکه. اکولین مزنین فلسفی دردکوین. لالیه کیم برنا خودت اعلان کرن، لالیه دن سری قرارین لپش پرده تفراندن. به دولتان توره که بخواد به مینا خوده، قوناغا دولتا کابیتالیست دست پید که کج قراله کی تعذیب دتر تشتکی دن نینه. شورشان اولوتیک دهنر ادجی ریل بر شورشه وکر. پشتی خطین حسان این لدیوارین شکفتان او دم به فیگورین دای خداوند تجید بن. بر همین پیشی هنری افیگورن، پیشین هیکلان تینه حسباندن. به جواکا شارزار فیگورین خوده و ریوبران دنا و هفده تینه خیز کرن.
زیدبونا ارکا ریوبریه و چنایتی ریل هنری ودکه بقاسی دین دولت دار به. نخاسم دهنر مصر، چین و هنده ده خدا قرال و راحب هما بیجن کتن نوا پیشبازیه که او خل هفرادکشینن. هیکل و فیگورین مزن نشانه دانسین وان هزانه. میماری جی لسر همان شوپیده چه. خانیین دینی و ریوبران جه میماریه نه. پرستگه و قصرین گلکی مزن تین آواکرن. قبرین مزن تین چکرن. اف به تواهی نشان ده کاد جواکا شارزاده استثمار امرو به دار زوره ده چه آستک خطرناک ده دمشه. جبو پرستگه که جبو پیرامیده که بتنه بسد هزار امرو حتی بن گنجر تینه بکارانین. بازرگانی مزن دبجی خود فیگورین هنری ده نشان ده و یک روین دنا فیگورین هنری ده خویاد که بازرگانن. بازرگانین بقاسی قرالم به هیز جی مرو دکاره واندنا و برهمین هنری ده بینه. به دستپیکا قوناغا شهرستانی روما و یونان را د میماریا باجر د شورشک شد به. باجرین بری جکلهین هندر و در و پیک دهاتن پاشه به میماریا که و ساعتن آواکرین ایرو جمرو لبر وان به حیرانی رادوستن. د بنی ویده بردیلا کدا هیی کولکرنا بشکی مزن اجوا که هیه. فرانیا کدا کولیان د میماریا باجر د هاتیه تک برن. نشانه کولتی جی قبر پرستگاه کلهه و باجرین مزنن. اف نشانه ده همان دمیده نشان دادن که جواکا شارزه دناوا کیجان خوین و خودان ده هاتی آواکرن. جواکا روما و یونان دواره هیکل تراشیه ده جی قوناغا کنویا شارستانیه. مینا که بخوازن به سروبنی بونا مزناهی و خوشکیه ده هیکل ده بدن خویا کرن. چاند و هنر یونان و رومایه که برونات سانسیوشیا هزا الهام یا شارستانی اوروپایه. اوروپایا دین لی حکم دکه به چند رنسانس هنکی لفکر آزاد و بو و پر بو خودی پنجره که ذهنیانو. و بورژوازیا کوچینا شارزایانویه هنر بتن دواره هجمار ده بو خودی باندور. جاره کدن و نگیش حیبت خویا بره. به تواهی میماریا باجر، موزیک، رسم و هیکلتراشی دکه و خدمت کاپیتالیسم و دژنرات به پیروزبونا خوانداد که و هنر بناوی اندستری بین اسلامه به و که متای که بکارانی و تکچونا معنی خو اعلام بکه. گودارین هجا مگوداریا بشک ج پاریزنامه اره بریگلی کرد عبدالله اوجلان کر حتی بشکدن هر شاد و بختوار بن.